Ni itangazo rya REG, ikigo gishinzwe umuriro w'amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. REG yatangaje ko umuntu wese uzacana umuriro mu buryo bunyuranye n'amategeko inzu yiwe izashya bitewe n'ibyabereye Nyabugogo. Akagari ni aka Nyabugogo, ni umurenge wa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge. Ubwo umuriro wagendaga ugaruka waje gutwika inzu, hahiramo abana 4, umwe ararokoka. Nibwo REG yihanganishije umuryango wabuze ababo, ariko REG yongera gusaba abaturage kuzajya bacana umuriro mu buryo butanyuranye n'amategeko. REG ivuga yuko bazana abatekinisiye batabigize umwuga, bakaza kuri cash power bakanyuranya isinga, ugasanga uri gucana umuriro w'ubuntu. Bityo rero inkongi y'umuriro cyangwa umuriro wagenda ugaruka bigasanga bikoze siriko, ugasanga inzu irahiye. Bityo rero REG yavuze ko uzafatwa akora bino azahanwa bikomeye cyane, aho REG ivuga yuko ubwo umuriro uri kugenda ugaruka nta kindi kibazo gihari, ahubwo REG iri kwagura imiyoboro y'amashanyarazi. REG ivuga yuko umuriro utari kugenda mu mujyi wa Kigali gusa, ahubwo umuriro uri kugenda mu gihugu hose. Nyamagabe ejo umuriro warabuze, wagiye mu gitondo ugaruka saa sita. Mu karere ka Nyaruguru umuriro waragiye ugaruka saa 4, ndetse Nyamasheke umuriro waragiye naho uragaruka. Rubavu, Musanze, Rwamagana ndetse na Gicumbi hose umuriro wagendaga ugaruka bitewe n'uko bari kugeza umuriro ku batawufite. Bityo rero REG ikisegura ku banyarwanda babuze umuriro, bafite ibikorwa bitandukanye, ariko bavuga yuko nta kindi kibazo gihari, nuko bari kwagura umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ugere ku batawufite. Rero REG isaba abaturage kuzajya batangira amakuru ku gihe. Nimba babonye nk'umuturage uri gucana umuriro w'ubuntu ugasanga ntajya agura umuriro na rimwe, buriya ngo abaturage baba bazi amakuru. Uzatangira amakuru ku gihe, uyu nafatwa azatanga amafaranga menshi, ndetse banamuhereze igihano cyo kumwambura umuriro burundu, ntazongere kubona umuriro. Ngayo nguko rero, reka tujye ku itangazo rya polisi y'u Rwanda. Ni itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda, ari nako impanuka ziyongera mu muhanda. Ariko bavuga yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nta mpanuka nyinshi zigize zibera mu mihanda, dore yuko polisi ivuga yuko basigaye bakangurira abashoferi n'abamotari gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda, kenshi zikunze guterwa n'abamotari ndetse n'abanyonzi. Ubwo usanga abamotari bagenda basesera mu makamyo, ndetse bigatuma bakora impanuka mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda ivuga yuko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ibikoresha umuriro w'amashanyarazi 50%, hybrid 40%, ibikomoka kuri peteroli, ndavuga esase na mazutu 50%, ndetse imodoka z'umuriro gusa zo impande zose zirahari. Bityo rero polisi y'u Rwanda ivuga yuko uko ibinyabiziga bizamuka ngo ni nako impanuka ziyongera mu muhanda, ariko polisi yasabye abashoferi kuzajya batwara imodoka batanyoye ibisindisha, kuko uzafatwa atwaye imodoka yanyoye ibisindisha azahanwa bikomeye cyane, azacibwa amande, azacibwa amafaranga menshi cyane, ndetse anagende banamufunge, ikinyabiziga kiba gifunge. Bityo rero wakwirinda ibyago bitaraba, ugatwara ikinyabiziga utanyoye ibisindisha, kugira ngo udashyira ubuzima bwawe mu kaga n'ubwa bagenzi banyu mu kaga. Bivuze ngo abakoresha amayejasi cyangwa abatwara abantu mu buryo bwa rusange, cyane cyane iri tangazo mwese riba ribareba, kubera yuko mwebwe mutwara abantu mu buryo bwa rusange, muba mutwaye imiryango myinshi cyane. Niyo mpamvu rero polisi bakangurira kudatwara ibinyabiziga mwanyoye ibisindisha, ariko nimufatwa Imana irarora, muzahanwa bikomeye cyane. Polisi y'u Rwanda yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo iganiriza abashoferi n'abamotari, ikongera kubakangurira gukoresha umuhanda birinda impanuka zikunze kubera mu muhanda. Polisi ivuga yuko impanuka yabereye hano ku Muhima igakomerekeramo 3, ntihagira uwupfa. Iyi mpanuka yari yatewe n'umumotari, aho umushoferi yaturutse hano muri feruje zo ku Muhima yerekera ku Kinamba. Ni mu gihe yafashe feri ndetse arayifunga, umumotari w'inyuma araza aramusekura, w'inyuma nawe aramusekura, w'inyuma nawe aramusekura. Bivuze ngo ibi ngibi byatewe n'umumotari wari warangaye. Niyo mpamvu iyi mpanuka yabaye. Ku bw'amahirwe hano ino mpanuka yabereye ni ku bitaro bya Muhima. Abakomeretse ambulance yahisiza bajyanwa hano ku Muhima, nta n'umwe wapfuye ndetse nta n'umwe wagize icyaba. Niyo mpamvu rero polisi y'u Rwanda
bashishikariza abantu kuba fokasi cyangwa abamotari kuba fokasi bari mu muhanda, batumbere imbere kandi ikindi bacekinge moto zabo bumve yuko harimo feri, bityo rero babone kuzijyana mu muhanda. Ubundi mbere yuko ujya mu muhanda uba ugomba gucekinga ikinyabiziga cyawe ukareba yuko ari kizima, ndetse wasanga atari kizima ukagikoresha kugira ngo ugaruke mu muhanda, kubera ko nujya mu muhanda utacekinze ikinyabiziga cyawe uzasanga gikoze impanuka usange uririmbye urwo ubonye. Hari bimwe na bimwe bijya bibera imbogamizi abashoferi, nko kuvugira kuri telefone. Ibi polisi yabikuyeho. Polisi ivuga yuko umuntu uzajya utwara imodoka ari kuvugira kuri telefoni ariko atayifite ku matwi, nko waba ufite imodoka yawe ufite aka bluetooth ugakonegita ukagenda uvugana n'umuntu, aho nta kibazo, ntago bazakwandikira. Ikibazo ni ukugenda telefoni yawe wayishyize ku matwi, nicyo kibazo, kuko hariya ushobora kurangara. Bivuze ngo rero hari bimwe polisi igenda ikuraho bibogamira abashoferi, ndetse abashoferi bamwe barishimye bavuga yuko polisi nta kintu idakora. Ariko hari koterevasiyo zimwe na zimwe polisi itigize ikuraho, nk'urugero gusuzugura umupolisi akaguhagarika ukirukanka, iyo ugiye rero ahita kwandikira 10. Ibi rero polisi yabikuyeho, yavuze yuko nuzajya wirukanka ugacika polisi cyangwa ugasuzugura polisi, bazajya bakuripotinga imbere, bagufate bakwandikire agasuzuguro, ndetse n'ubu nafite n'amakosa banakwandikire, kubera ko uzaba wasuzuguye inzego z'umutekano. Ni mu gihe rero polisi y'u Rwanda ivuga yuko mu gihe tugiye kwinjira mu kwezi kwa gatatu cyangwa turi mu kwezi kwa kabiri, imvura izaba ari nyinshi, bityo rero abantu bose bazirike ibisenge. Ubwo ni ukuvuga ngo ibi ngibi bijyanye n'iteganyagihe. Impamvu nzanyemo ibintu bijyanye n'iteganyagihe ni uko ikirere kigaragara yuko imvura mw'uku kwezi kwa kabiri igiye kuba nyinshi cyane. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi muhaye muronke wa mbere.